Ta pena ina o le whailoa inga o le malanga le Mafutaga Tina le wataliu mai whanua ia mātoula ia sa whaamuli ia matali mau watu nei ia le wata pena ile tau Mafutaga ia tali ai fui ia le whaletua ia matina fui no ena malanga atu i Samoa malo le malanga manuia Mi ele alofa malanga le o le atua ia o le nei foi yaso. Ia le o matou o mai matou te fia manai o matou tina ia o le faletua ma le fafeanga inga sa malanga atu i Samoa. Ia o le a matou suki le oli le fiafi le nei. Vi ia le atua o toi whailoa ai mana manuia malolosi o malo matutua ia o le au faamuli ia o le a matou fai fia e fia o mai i la tou manuia tatoa fiafi. O se faigamalanga e tumu le fia. O se faigamalanga whaamali e loto. Awa e pei o se mea mua le wa tupu i mātou tupulanga. Ai le ngata po i lea e vi ia le atua. Wa atoa lo slo fitus fulu. Ia moa i le mea na mātou taunu'u i ai. Ai na whaamali e ina loto i le atua. Le ai masesi na mai. Manuia umal Mafutaga o tangata na mai pe o mātou na ave wheelchair ai mātou wo atu o mātou tā momoi ma mātou Savai'i au tea na mātou tā ele fo i le sami ia mātou tā ele swimming pool i au tea oka se pe wo o le mele tau tau a mai ai e Saleman pana wa Yesu Fatalo fatul metula le fiafi ia o le ua matou i nei le hola waihimo ia o le tapena penanga mo le faataliga o le aumalanga mai Samoa suga i le faletua o le faafeagaiga pe nina nove vailaau ia e mai se foʻi suga i faletua o aʻofesoasoani ia ma le mamalu o le faigamalaga mai Samoa taunu'u mai lanafi le afiafi ia lea la le a matou mafuta lenei tula afiafi lea ua tapena le tau Mafutaga e to sila mai te nei ti au le le na Mafutaga Tina o ila to na ele malanga i Samoa ia le ala wala to fai le fai vole o le tapu ai ia mata pena mo le toe tali mai o le faigamalanga le o tali mai le faigamalanga ma le manuia ma le file mu ma le fia vi ia le atua soifua ma ia manuia. The highlight would be ole Mafutaga mawhewhiau, Mafutaga mawhaletua, Mafutaga matia akono, and also mo lato le tausinga fono i le fonotele. So it was the 2 weeks that I spent in Malua was a great experience, and it's probably an experience that I want all of our tupulanga especially to be part of. If there was one word that I would sum up my trip, it would be unity. My encouragement is that I want all of my tupulanga, the tupulanga that's under us, from our church to go. You know, don't wait, just go, because you will love it. Talofa lava everyone, we're here with the Uso Brad. Brad, how was your trip? Whaftai mole avanoa. First I'd like to give thanks to God for guiding us safely over to Samoa, the motherland, and bringing us back safely, and everyone came back in good health. But the trip, seki. That's it, bro. There's some things that the mothers can do that I never knew they could. Wow. But they has to stay over in Samoa. Wow. Yeah. Would you go back? I'd live there. Whoa. You've heard it here firsthand from those of Brad. Seki. Whairo atu le fia.
a lo unei tangata. Ai mai se lava mo le o atu nei tina. Ai mai se atina matutua. I le matumalanga na o I Savai'i. Na atua le leine matuvaiaso. O ka le fia ma ese le malolosi a matotina matutua. Sa mato nunofo I le Samoa Resort Hotel. Na umar vaiaso mua o usawi I le vaiaso lo na lua. Sa faifo ia umasui I le fonotele a Malua o tina o le aulotu e whakasa po rua. Such awe to be part of the fonotele in Malua. The one word that I would sum up my trip to Samoa is thankfulness. Thankfulness. Whaftaitele lava ia nove ma penina for the immense support given to me and to the Mafutaga Tina o lewa tue maliu mai mali manuia le mato faigamalaga. Ia manuia whaftaitele soifua. Talofa lava ia o leo taunu'u malanga ia o faifolo inga mo ma nei tina sa whaamuli wo mal tapo inga le whawhengainga ia le rau matu whai me tono le hor ai whawtaitere lava. Look what you done my baby. Look what you done my baby. Look what you done to my heart. Don't